Kanongstoin Block Congress Committee langba ulampang bapura jong kaseng Congress kata uba Eric Carstenteo hakajingi keren bat unong thok kubor. Ulaong bagaseng kadon bun kibala tweet bah balong kertong banyakun nakabanta ka election MDC kabansawan. Nomor kadai kaseng kabala rim bah bo kajela Raymano utau kertong kasyong hakamon upaiba. Bon jet bat shen kaseng kansalum kajingi lang nakabanta ukertong MDC. Halal ka jingmi no jong MLA ka jong por kum MDC jong ka seng congress te ka jesmo jo phi kum ka party la ni kum nom kit kam ki ba khama khama. Halo tuni ko benta boros kata hi nagaliang ka party congress hapo ka state hapo ka jilla bat hangi hapo blok jungi ru ya klan hi bat ka jingmi no jong MLA bulong ru MDC jong nong stoin constituency kadai hi ka jingmi hi jong marwai simat bat ni nagaliang jungi haban lasdang ban ya ka ni galinti menta ndai bingi shuya kum kita ki brio Ibaklam dan kena gaji berkat ni gaji yang mundur gaji yang tai sani. Ring ngila dayoru ke direction ngila dayoru ya gaji betha na galiang jom ki higher level jom party. Te hagni ga kenti man hagni ki banai ba dap hagni ki tayu ba dap tai hiru ba pladon ke benta bala thung yang aku ad hoc president jom nongstoin block congress committee. Wal ya kata gaji long ad hoc president ka jongaru layo ka approval ban penskam pura kamu presiden jongka nongstoin block congress committee bak ni nagaleng ko party ni penpau hang ni ba hamal lagi primary ni hamal lagi polling hi ka party congress kadang skam hi kam sumdan kono kono ka jing slow kondor ka jing slow red museum bak di pajba hi kidang yelong hi kinong kersan bo pura skam jong party Andon nem gilang kit kam ki ba khmat jong ka seng congress ki ba liban bud lang nadin maneban kersan ba yo MLA ni MDC. habidai bat Malay lang siya ka NPP. habidai bat ka party hi aba kadon ka party kidon hi ngit kam ko ba fi ontan ya badan ngit kam ru kidong ngit kam ngit kam ko shit ram hagni ko benta ka jingle no jong MLA madrum shaka wai bada ka sai wai bada ka yen ka NPP kinong ngit kam jong party congress hi kidang yes kam hadu menta hi ngipala banong kilalek baro ni ke pole mereka tu kena ngut haging suthu jungi kendan hi pole anda ya kata ngi pala abnong menta ka ngut di kata kan sapawi trai na kaliang jong ki sa pau le se hanur ma kasmi na kaliang jungi hi bobon hi ya long hi kino kit kam bus kan maha ka party hi haga politics hi kendan hi bobrum kiran hi bomi te ka jing let hi kadi ka jing let simbat hi mo ndong ya bom kina let hi haga ta rukom ban lam yanore no Esik dalek kilek gue arut mo. Handai menong bandalam hi kan hon hi. Ngai skam kum kinong tray jong party haki jagau fair haki polling fair ki prime minister fair ya skam hi. Wala da kadon menunu mentah hakum betaru tingin selaban i haki ni sini. Habide bat kajing na jugi ngi kam. Ka egi thu de seng abai de bat ka kotong MDC ki ne wan sawan. Pilaya JNM pilaya donem gedi thu ban niang kuno no bendon e no hamade kata Nagaliang jong mi ka party congress hi apo nongstoin shanhi kanong slam shanhi ngi sapetip yo to polidit ya wa menta hi ngi pala nong ba demono te ka party hadu menta hi ngi nang ya penklan ya nai penskam hi organization kadang piang te kandidat uba mangi ngi sa penpau ki kadai udai hi kandidat ba ki pagba hi kin sa decide markani ka benta habide man ong yu kandidat lada besikan wan na ka sur jong nuro jong no besikan kata i bobuan ba tau beri ulong fit nam ta ka election MBC yang tangi selawan keru syai bat kata ka benta habide bat ka jing yelum pagba hagini ki po hin udai ban wan hisan selawan lum ban ni sa tip sapi kumba fitek hi ba ka Congress Party ketika seng kebala rim kumdala kumba hispa lai prasna mentak layat te haki experience level bar haki nongkersan hi ki bobon hi ki bala don hi kata ka jingtubet bat ba long well qualified na ka benta bani khon ya ka election MDC ti mim da sngo playa bano manginami o candidate mi don hi candidate ki bobiang ti sho mi ka por bukan wan ba ka decide ban sai ukur tong naka
Nongstoin konstitusi.